A ono čime se mi bavimo pretežno u meditacijama je unutarnji svijet, jel tako? I mi u stvari uslijed određenih stanja generiramo stanja uma i sa tim izgeneriranim stanjima uma proizvodimo vanjski svijet. Proizvodimo vanjski svijet na način da evo, znate kako dr. Joe Dispenza zna reći da je vanjski svijet produžetak našeg uma. I sad neki ljudi, nas ovdje ima, ne znam, 8 milijardi ili koliko nas ima na planeti, jel tako? I aritmetička sredina svih elektromagnetskih emitiranja svakog pojedinca čine ovo na planeti s čim mi imamo posla ovih dana. A tu su sad razno razni elektromagnetski utjecaji koji su u stvari, svaki od njih pojedinačno je energija na nekoj frekvenciji. I sve se te energije grupiraju, usklađuju se međusobno, privlače jedna drugu prema svojoj sličnosti. I sad ono što mi u stvari radimo, mi organiziramo, mi se učimo organizirati jasnu namjeru iz razloga toga što jasna namjera predstavlja odabir, jel? Ne možemo nešto jasno namjeravati ako nismo odabrali, jel tako? A još manje možemo biti strastveni prema tom ničem što je neodabrano, jel tako? A sa te dvije stvari zaokružujemo taj elektromagnetski pojas, to je taj elektromagnetizam, tu energiju. Oblikujemo, u stvari određujemo takt toj frekvenciji. Znači jasna namjera i što je moguće veća strast, to jest entuzijazam prema tom odabiru. Ili prema rezultatu toga, šta proizlazi iz toga i tako dalje. Ti u stvari to na neki način generiraš u sebi, ti uspostavljaš to, ti se možda nekoliko mjeseci u nizovima meditacija penješ, ajmo reći, milimetar po milimetar u jednu zonu povećavanja svog elektromagnetizma koji generiraš. Znači, pošto smo u takvom svijetu da analitički um funkcionira prilično upečatljivo, to je nešto, vjerovatno je lako organizirati misli, to jest tu električnost u smislu odabira, a ono što je zahtjevno je iskulminirati ili stvoriti emocije koje imaju taj magnetično svojstvo. Da bi se zaokružila ta energija, ona mora imati i električna svojstva i magnetična svojstva. Tu sam ja slab kod drugog segmenta. Dobro, bolje je reći nisam slab, nego ja sam učen. Jel' tako? Jel' to bolja afirmacija? Ne afirmirate svoju slabost. U stvari, kad kažete ja sam učenik, afirmirate svoju snagu u odlučnosti da ćete ovladati tom vještinom. Da. Tako da nikad nemojte govoriti ja sam slab. Vi ste puno ste moćniji i snažniji nego što to vjerovatno mislite. Razumijete? Zato jer je znanja su beskrajna, znanja su, hvala Bogu, u ovo moderno doba vrlo lako dostupna. Da, naravno, čovjek mora se potruditi da organizira sebe u vladanje nekom vještinom, ali Bože moj, šta bi sad evo, da ti je sve uvijek bilo u životu lako dostupno, sve bi ti bilo jednako malo važno. Da se slažete s tim? Pa je, da, tako je. Jer kada ti nešto se potrudiš oko nečega, jel? Onda ti je to vrijednije nego ono što ti je bilo servirano na tanjuru. Jel tako? To istraživanja su pokazala da roditelji koji mijenjaju pelene više vole tu djecu nego oni roditelji koji nisu mijenjali pelene. Jel? I isto tako bilo šta uzmeš, evo da ti sad uzmeš alat s kojim oblikuješ glinu, jel? I uzmeš komad gline i napraviš od njega figuricu, ne znam šta voliš kakve figurice voliš, da napraviš malu kućicu, jel, od gline i opcrtaš ju sa onim šiljcima i
ljetima i turpicama i tako dalje. I sad da ti dođe neko i da ti sad pokloni ne znam koliko 10-ak takvih sličnih glinenih kućica i da ih sve staviš na jednu policu doma na zid. Koju bi najviše volio? Jel da je logično? Jel u stvari logično? Volio bi više onu oko koje si se potrudio, jer je u njoj tvoja energija, jel tako? Tako da u stvari moraš, to je dobra putanja za primijetiti da čovjek treba biti zahvalan dok proizvodi to nešto. I oblikuješ tu kućicu sa svojim alatom, na primjer oblikuješ svoja stanja uma sa svojim alatom meditacija, da bi odabrao električno svojstvo i da bi pridružio tome kvalitetno magnetično svojstvo. Jer tek kad je električna i magnetična stvar točno prava kakva treba biti i zajedno, znači pojedinačno neće funkcionirati ni jedno, nego kad je odabir prave električnosti i prave magnetičnosti, ajmo reći, u braku, tek tada se stvara energija koja ima propertise, koja ima odlike te frekvencije, tog ritma koji u svojoj percepciji doživljavaš kao stvarnost. Kao tu željenu stvarnost. Kao stvarnost koja te raduje. Kao taj produžetak svog uma s kojim se rado susrećeš. Jel' tako? Evo, to je sad na neki način i sad čovjek mora na neki način, evo, da je sve tako prelako i prejednostavno i da je sve servirano na tanjuru, pa, znaš, ljudi bi se gledali, sve bi uzimali zdravo za gotovo, nismo se oko toga ništa potrudili, samo smo otvarali usta i padali su pečeni pilići u usta, zato su ovi koji teže materijalizmu i takvom načinu života, oni u stvari sebe osude na jednu vrstu mentalnog ograničenja u koji nisu ni znali da ih čeka nakon što se ne baviš s ničim šta ti je smisleno i šta ti je važno, s nečim što vrednuješ. Jer ti, pazi, kad doživljavaš životnu radost? Životnu radost doživljavaš kad si ti odabrao nešto, ne netko drugi, nego si ti odabrao to nešto i kada si ostvario to što si odabrao. I sad, za vrijeme, samo u stvari, kad ti ostvariš to što si odabrao, ti najedanput zbog toga si radostan i kažeš, ja volim svoj život. Jel' tako? I onda, a čim si rekao ja volim svoj život, to je istovremeno si rekao, ja volim sebe, jer ne možeš voliti svoj život, a da sebe mrziš. Ja sam vrijedan primanja jer dobio si rezultat toga, znači primio si nešto, sigurno si vrijedan primanja. Ja sam dovoljan jer sam ja to odabrao i uspio ostvariti, znači dovoljan sam za to i ja sam zahvalan, jel? Ja sam zahvalan. I sad znači čim si rekao ja volim svoj život, odmah si udovoljio onih 5 metafizičkih postulata, jel, koji smo bili rekli, jel tako? I ti si tada znači odabrao, potrudio si se oko toga, ostvario si to i ti si proizveo životnu radost. A ja ti kažem da su od početka tvog života do sada, da su ti sve samo metali, kako se u narodu kaže, da su ti padali pečeni pilići u usta, ti ne bi zagrebo po površini te radosti kao kad ju odabereš i kad odeš po nju i kad ju doneseš, kad ju dovedeš, evo, virtualno rečeno, figurativno rečeno, kad ju doneseš u svoju stvarnost. Jel? A u prvom redu to je umna radnja. Ti odeš prvo, ti sa umom prvo odeš u viziju po to. A onda tvoje tijelo prati tvoj um na raznim koracima koji vode do ostvarenja toga. Tako da i sve što je to poprimi fizička, čestična i materijalna obličja u vanjskom svijetu i zato možemo sa sigurnošću reći bez dvojbe, bez sumnje da vanjski svijet je produžetak našeg uma. I mi nismo vi i ja nismo samostalni kreatori u tome, mi ko-kreiramo zajedno sa svim ljudima koji žive kod vas u zgradi, s kojima se srećete u dućanu,
koje sretnete na ulici i tako dalje i tako dalje, jel? I ono što je u stvari, što je jedna stvar koja je zapravo dvije stvari su, ajmo reći, prilično važne. Kad čovjek jednom to sve shvati na nekoj intelektualnoj razini, onda treba istovremeno shvatiti da bi došao do te životne radosti u kojoj će reći ja volim svoj život i s tom jednom afirmacijom afirmirati svih 5 najvažnijih metafizičkih načela, čovjek treba odabrati i poduzimati akciju u vezi ostvarenja svog odabira. Jer kuda će ploviti tvoj brod ako ti nisi unio koordinate? Jel tako? Kako ćeš ti jasno namjeravati ako nisi odabrao cilj? Šta da namjeravaš? Kako ćeš biti strastven prema nečem što praktički do trenutka tvog odabira ne postoji? Da me razumijete? Jel? Tako da u kontekstu toga možemo svesti cijelu ovu filozofiju i ovo objašnjenje možemo svesti na 2 najključnija koraka. To su odabir i poduzimanje akcije. A sad ako hoćemo biti malo mudriji, onda onu najveću radost, tu životnu radost, nećemo dodjeljivati samo finaliziranju ostvarenja, nego ćemo biti sretni, joj, super šta mi neko ne meće pečene piliće u usta, nego šta ih sam, pod navodnicima, moram uzgojiti, zato jer se radujem. Ja znam kako sistem funkcionira, kako svemir funkcionira, kako promatranje funkcionira, kako funkcioniraju programi u svemiru koji su doveli do ovog trenutka u kojem ja mogu imati fizičko i životno čestično materijalno iskustvo. I ja ću neću prihvaćati stvari zdravo za gotovo, nego ja ću biti taj koji će odabirati, ja ću biti taj koji će se radovati za cijelo vrijeme trajanja ostvarivanja. Ne samo kratko malo u trenutku kad je gotovo, nego ću biti dovoljno pametan da se kondicioniram, da se radujem da mi ishod ne može izmaći, ali trajanje, taj put, život nije put od točke A do točke B. Život je sve ono između. Razumiješ? Jer rođenje je točka A, ajmo reći smrt, kako god objašnjavaju, je točka B. Ali to nije, ni jedno ni drugo nije život. I onda ako se ti kondicioniraš da se samo raduješ u trenutku kad ostvariš cilj, onda stalno imaš neku točku B. Kao samo da još ovo i onda ću. Ma nećeš. U stvari nisi svjestan koliko lažeš sam sebe. Organiziraj percepciju. Znači organiziraj taj sofisticirani filter u kojem prevodiš impulse iz vanjskog svijeta u kvalitetu svog životnog iskustva na način da se raduješ za vrijeme dok traje. Jel tako? To je to. Eto. Drago mi je da me razumijete i drago mi je da se slažete sa time što sam rekao. Stvarno mogu prihvatiti takve misli kao da su moje. Odlično. To je u stvari, to ste jako lijepo rekli, to je još bolje.